I pozdrav svima ljudi, ja sam Milan i dobrodošli u moj novi klip. U ovom klipu igramo FIFA Mobile i sad ćemo da vidimo moj tim. Evo ljudi, kao što možete da vidite, imam Milinković Savića umjesto Pellegrinija. Ja sam se iznervirao zbog Pellegrinija. Pellegrini je onako solidan igrač kad ste manje over, onako 90 pa 97-8. Ali ovako ga se 103 malo je lošiji. Pa sam ja kupio Milinković Savića i istrenirao ga sa Pellegrinijem i pa Milinković Savić je isto 103 kao Pellegrini. Onda sam digao neke skill boostove i tako to. Pa možete da vidite i u prethodnom klipu koji su igrači bili overi. A ljudi, idemo u store. Došli su novi pekovi. Pek košta 1.000.000 pa ćemo mi kupiti 3. Makar da skupimo onih 200 pa da kupimo onog golmana 20. Ja mislim da onda nećemo uspjeti nikog da kupimo. I Melner, ok. Dobro je, dobili smo 89. Izvinjavam se ako čujete neku buku. Sad ćemo da vidimo koliko ovdje poena dobijamo. 30. Ništa nećemo uspjeti. Nešto je bilo zalagalo. I Volker 89. Evo posljednji pek da otvorim. Ljudi, nešto je nešto. Evo me ljudi, otvaramo i taj posljednji pek. Vidim koliko poena. 20, imam 70 i ništa od onih igrača. A sad ću da vidim koga ću ovdje da dobijem. Neki Japanac, nemam pojma. Sad ćemo... Evo ljudi, kao što možete da vidite, Volker košta 2.200.000. Sada ću ja njega da prodam. Evo kao što možete da vidite, imam ja tu neke dobre igrače. Stavit ću ga za 2.019.000. Dobro. I 2.200.000. Ljudi, ako neko želi da kupi, može slobodno. Idem da vidim koji je sljedeći. Evo ljudi, ovaj je košta 1.200.000, neki 300. Sad ću ja to da stavim tamo. Evo ljudi, ovog ću isto da prodam. Prodao sam ga. Potrošio sam 3 miliona na one pekove. Sad ću da vidim koliko je ovdje. Pa da, ako se prodaju oba dvojica, bit će u plusu 350.000. Pa onda je to dobro. I ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe i komentar i dobit ćete pozdrav u sljedećem klipu. A mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!